شورشا دست بکر جروجا روج ده جن پیشنگی و شورشی بو جناجی پیشنگتیا فی روزی که و شورشی کر به فکر و فلسفه ریبر آپو براستی و بو 27 سال ریبر آپو ده زندان امرالی ده لگوری زاگونی ای دنیای یعنی گرک اف 2 سال ریبرتیج زندانی در کتبایا بو 27 سال گرک جبری 2 سالاده در کتبایا براسیل گوری ایریشه ای و داویه لسر روجاوای کردستان چه بو اف هفدیتنی ای گو بریبر تیر تیکرن یعنی هفدیتنی ای شبو و شرحانی بسکنینه گو مافی ای همه کسی بدهیه اف هفدیتنی تیکرن براسی دهندری زندانی ده yani nage encamı dibin zaxtiye de dibin işkenceyi de ev hevditin tenkirin em jî hêvî dikin û daxwazê me henin ji dewletê ê navnetewî bigiştîre got serok ji vê zindanê derxin ge ew hevdîtinê xwe di nav gel de di nav civakê çi partiyê siyasî bi çi partiyê ê eskerî bi yanî çi bi gerek ew hevdîtin rû bi rû bi van kesarbiyê çêkirin ji bo got ev êrişê tên çêkirin got bên sekinandin yani banga me ji dünyayê giştî re ev eşkencekirina asar serokatî hatî kirin ne tenê dewleta Tirkê yani hemû dinya bi vê tiştî re noqteyê got newlobaya yani wek dibêjin yani qanûnê navnetewî gerek biryar sendibana got serok ji zindanê derketibaya yani heta got serok ji zindanê dernekeve ev çareserî çênabî yani wek dibêjin aramî di dinyayê di çênabî hem li Sûrî hem li Tirkî hem li hemû cîhanê yani rojhilata navîn bi tevahî yani heta got serok ji zindanê dernekeve çareserî çênabî jin em bên yani gerek serok ew derkev ew danûstendinê bike ne kesek her cem wî jêrbêjê tê filan tiştî bêjî ya jî were bi nerînek dinê bigihên hemû cîhanê gerek danûstendina wî rû bi rû bi van kesanê hanî hebî yani got zindanê de be چینا بفتشتی هانی گرک ور ناف گلی خواه ناف چی نتوی ای هی سر یعردی حاضر گرک سرکاتی رو برو بوار هفدیتنا چه که گوگ اف چاره سری چه بگ سرک در نکوی تی چاره سری چیناب شخوا اف مرحله آنا تی ام تی در باست بین yani گلی کی زحمته yani دسته ای دنیای گشتی تی دیه yani وکم بیشن gerek سرک در کوی گوگ سرک در نکوی يعني مخابن يعني حقيقة كسينا هي عالم يجي سروك ما رزقار بكن و يعني جيان جي بس سروك جينابه و ام حمو ام سروكي خو حزقن و ام هي بدار يعني سروكي ما بقر ناف ملتي خو جبرجا انه ام بي خردبن جيان بسروك نابه جيانا انا قاد تشدبه بسروكاتي قش توندي قش خيانتي قش كشتني قش ظلمه يعني حموت اشتي نباش لجنيدكن معينا سروكاتي زندان على قانوني ابدا ام هيفي دارن جرايا قشتي حمو قادر سروكي ما بقر ناف ملتي خوش برجع انه ام ازاد بن سروكي خو ويعني قوة ما حمو قاد سروكي مين